Ulamela kuqala mhlawumbe. Naqala besakhuluma. Ngoba Bahluleka ukulinda kakhulu. Ime. Sengi on alright. Hayi nasi-on stop. Ima. Ima yun. Guys, that's so bad. Okay, this is right. Smile. 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 Okay. Africa sabinerera kupina kubya twalikuona sibingela namhlanje ngehlala mhlaka 15 November 2024 ngilokhu kwamfanazi ngithanganisa selection sibingelele singapha emntanga eThekwini eMathini friend lapho sibona ke angihambe ngedwa ngihamba neKing awu Thuleleni TV sewungena loKing khona mfethu siyajabula nje ukuthi ngoba sihamba kahle sila emhlanje siyathokoza King ngiphinde ngiphathe angene awu bingelele kamfanazi wethu neThekwini TV inhlangano yona esihamba nayo King umshane khona Likhulu phela ngeke ngikhohlwe ngoba konke njengendawo yilaba abantu laba abenza yonke into balaleli lapha babukeli lapha emakhaya ikwazi ukubona uma i-TV idala sekunabantu asebekhona ngemuva siye senzeke iphutha ukuthi singababoni bona bonke mfanazi siphinde siphathe umshana ngapha wona mshana Malumuntu. Yes, good. Mbakashi. Asibona. Ngibingelela nje kubantu bakithi isizwe sakithi South Africa ngiyabingelela. Ngibingelele neKing Baka. Hayi King wena. Ngibingelele nje nawe Malumuntu nomalume wami la ngibingelele nethimba lami leli Thuleleni TV. Hayi phela. Ngibenzele kona Malumuntu. South Africa singafala namhlanje siyasazi ngaleza kwethu yasuka khona kunzima esibhekana nakho namhlanje ke sihambile uhambo lakaTando besihamba nani South Africa nibona uhambo kunjani kodwa ke namhlanje ke singafa la sikhona ukuthi ke sifihle King othe umfana njengamanje sifihle isikhathi sokuthi abangiphika naye receive impilo back yakhe phambili kodwa ke singeke sifike la siyazi ukuthi kwakusukaphi ngoba isimo sakhe ngesazi ukuthi sifika njani vela-ke nobefisa ukuzama ngamakhanda kodwa-ke sekuwe kunzima kuze kube njani ngizocela umnye wami iKing nje usho ukuthi-ke kube la sibona King sibonge nje kakhulu mfethu lolu hambo sesifika lapho bengelula umfana mina uNdalo bengingamazi yabo kodwa ngamandla eThuleleni TV ngakwazi ukubona ama-social media sibonge futhi iNingizimu Afrika nabo bonke abantu okwathi malukudaba kanjani yabathinta abantu enhliziyweni because bekuzokhona mfethu ukuthi iy'nyanga ey'ningi zayithengwa abantu and khona isikhathi safika athi umuntu bethu inyanga ethi uyakhuluma ama-social media uthi wena uNtando uyagula msizeni kuphela uthi makuphuma abaprofethi uthi wena uNtando uyagula asikwazi ukungababoni abantu into abayenzile ukuthi sibe lasekho so nami baze bangithega abantu ividiyo nangiyenzile eThuleleni TV umalume yakho uNtando yakho bangithega abantu bathi King sithembele kuwena uhlala ukhuluma King isho-ke ukuthi sizana umfana yile ngaphuma lapho nobala ngento eyangelula mkhulu mfethu ngoba kwamele ngikhulume iqiniso elimsulwa kwangiphoqa ukuba angivume ukwehla mina mase ngiphakamisa uNkulunkulu mawukhumbula kahle mina ngumelaphi yabo kodwa lesimo sasiphoqa ukuthi angisibukwe ngokwepower angisibukwe ngokuthi uNtando asizakale
le ngasho khona ngathi sengingenile esigodlweni and ngaphela ngangena ngathi ukugula kanjani akusekho esigabeni sokuthi ungalashwa umuntu oyinyanga noma umthandazo noma umprofethi ngathi sesisesigabeni sokuthi sidinge ibhedlela ukuze sikwazi ukuthi siphile ngabe sengiyasho futhi ngathi sengimcheckile ngabona ukuthi kunenyoka engaphakathi iqala iyahamba ngaphakathi iya kustakha lapha emscrotum ngayichaza leyo so unfortunately abantu aba-understandanga and nga-understand why ithema ibankulu ngabona ukuthi angehle mina kodwa angibe ngithola usizo usizo uthole esibhedlela nangampela ngasho futhi ngathi sengizwile ukuthi uke wasihamba ibhedlela kodwa unesihluko bengingekho mina njengoba sengikhona ngizobamba le nyoka le ethi uma engena esibhedlela simlethele abantu abarongo simlethele abantu abafuna ukumlimaza simlethele abantu abasuke belawulwa umoya ngathi ngokusengikhona mina sizolawulwa umoya ngizobambisana namandla noNkulunkulu wasesibhedlela nangampela uNkulunkulu wenza amandla wavele waletha umSamariya oDr Nkosi oqhamuke nje isithubeni uDr Nkosi wafike wenza umsebenzi omangazayo wayiyena nala ekhona ilezo zilakhe lisambonga neSouth Africa isambonga ngiphinde futhi angifuni ukuthi bengathi udumo olwethu noma olapho thuleleni labantu udumo la olwabantu udumo la olwenyanga zikhona izinyanga ebezingalali zithandaza ziphahle ezinye zikhuluma nogobela bazo isibonelo nje khona ezinye zazo zamphelezela umfana eseyakohlizwa eyifana nomzimba okhalimali sezilenjani sezimthatha ngetransport ngoba ziyakhombisa ukuthi amadlozi abo ayafuna participate uyabo nangampela after participate it just gets in ikade kanti vele mina ngidalelwe ukuba izinto ezinkulu nothi ezincane ingakho abanye bathi bebethi ilumbo alikakazi kuhlinzwa babeqinisile bafethu ilumbo akuhlinzwa mawuhlinza into eyilumbo umuntu uyashona ngoba kusuke kunesilwane that is involved kodwa ilumbo mase kukhona nathi phakathi alishintshi libe yilumbo liyashintsha libe yinto elawulekayo nebonakalayo ukuthi yini imbangela yayo ingakho ngathi mina ngizoba nesilwane esikhanda ilumbo odokotela ngifuna ababe nomonakalo osewenzekile that is why we are here njengoba sindla inhloso yethu bekukuzolwane ngokuthi isigaba yonke iprocess esetshenziswa kusona ayiphoqi ukuthi siyongena olwandle siphoqani isigaba siphoqa ukuthi asibe sendaweni thina la sojabula khona bese kuthi idala noNkulunkulu osilawule until sibila ahambeke yena ayi olwandle njengoba singathi nemushroom kodwa amandla nedalwa zila olwandle ngoba kusemhlanga olwandle lingaka lula emva kwethu njengoba sinandi siyabona singaphonsi into efika uyabona so ingakithi ukuthatha isinqumo ukuthi ngithi uNtando umalume ithuleleni ngithi asizeni la it's because ngirecognize ubukhulu bethuleleni TV ngirealize ubukhulu bukaMalume uShabane owakwazi ukulwa for 6 years emini uNtando waze waqhamuka nokuthi akuthintwe ithuleleni TV ngiqhamuka nokurecognize amandla esibindi sikaNtando avume unohlizwa ngaphansi bafethu lapha ngaphansi indawo esensitive kakhulu lapha kuSpotton akuyona indawo ngathi izohlinza umuntu aphile because leya ndawo isensitive and uma isensitive ikwazi ukufinyela ikwazi ukunwebeka ikwazi ukushika ikwazi ukwenza yonke into le ndawo akuyona indawo engahlinzwa ngokomthetho kodwa makunamandla epower kaNkulunkulu kunamandla epower yethu sikhona kunamandla epower ethuleleni kunamandla yepower yabantu emakhaya kunamandla yepower yezinyanga ebeyifuna sinde umfana siyeke lezi ezithakathayo ebezikade zingenandaba zikhona izinyanga ebezingalali ebusuku zistressekile bakhona abantu ebengalali ebusuku bestressekile sonke manje sishaya ihlombe siyabona hey ngibona manje ngiyafika ngisile phela nami hey ngekho ngaphezu kwamandla ngangazi ukuthi uNkulunkulu uyangilinga noma kwenzakalani
ngahamba ngayidudile nami ngawugoqa ngokosinyaka ngikwenza ngawukhipha 100 million kuyena njengomuthi hayi ngoba Nkosi ngingathini kodwa nje nginovalo because angazi ngibone isimo esikanjena ukuthi siyafika ngiyacela bona bonke abathandekayo ukuthi mfethu mayahamba simcela indlela enhle ukuthi akwazi ukuthi abuye ephephile nawe King njengoba usubile ukuthi ubona kahambe ngempela yofinto ngibonge nje ukuthi wafika emazwini yakho wamakela wamthola ukuthi ayikho into yokusiza futhi ungayiphuza iy'mbiza kunalokho kuzoqhamuka izimbiza kuqhamuke lezi but ekugcineni uma lento yakho ingaboni impilo yakho izokwazi ukuthi igcine futhi lokhu ibheke phansi bazogcina usushona siyabonga kakhulu King ukukwenzeni very true bafethu kunezinto ekufuneka sizibuke ngokwe-common sense akakwazi umuntu ethi eniscrotum swelling okusho ukuthi khona into egcwele lapha yakwiscrotum phansi sibe sithi thina akaphuze something ezogcina futhi i-contributor ekuthwenini ayi-enlargeke whatever scrotum awukwazi umuntu ethi kuthiwa iyakhula lento ube wena umphuzisa into because into omphuzisa yona iyehla iya lapha mayifike lapha izocontribute ukuthi ayikubeke lento because into engiyisho mina mfethu bengithi uNtando wayengavelanga kwaba nescrotum esakhe yathi lento isancane wazama ukufuna usizo kodwa wafuna usizo ngokwesintu ngendlela ayekade advisor ngakhona and imali from wesintu wagcina ephuziswa imbiza abanye bemgcina emzini yakhe uthe noma esibhedlela kwawukuthi uhamba nalento eyi-spirit senyoka ahamba nayo sifike senze ukuthi abe nolaka senze futhi ukuthi abantu bamistreat ekugcineni umuntu naye athi ngeke ngithithula nje umuntu akhuluma into engayenzi sense kuyena uyabona so that is why mase ngifika mina bese ngilwa nale mimoya elwa naye that is why even mina akangalula ngoba ngathi ngiyikhuluma ngeke ubelieve ukuthi khona abantu abangi-attack-a ngiwufethu bathi usho kanjani ukuthi umuntu akaye kohlinzwa ilunga bangi-attack abantu bathi usho kanjani ukuthi ayisekho inyanga ezomsiza bangazi ukuthi mina manje abantu bathi abanye usho kanjani ukuthi akaye esibhedlela kwasekuphoqa ukuthi aku-apply i-power nayo ngathi ngama ngasho ngathi no uNtando uzosinda beke wayesibhedlela ngijabule futhi mawusuthinta leyo nyazi lezulu ukuthi nawe yini ubuya kwakho kusho ukuthi imimoya yasebuhleni nayo ibe ingxenye yokuthi ibe i-team eFintanda kaStini nemimoya yamadlozi abantu emakhaya ibe ingxenye nemimoya yezinye inyanga nabanye abaprofethi khona uprofethi nje owayengibheka everything engimaziyo thumagejageja enokefoni ethi King uke waqhumana ethueleni uhamba kanjani umfana ngithi hayi magejageja ngithanda nje ukuthi ungibekile emthandazweni konke kuzomoshwa mfethu konke kuzomoshwa mfethu abanye befisa into engangayifuni mina ukuthi kube khona inyanga ezothi umfana ngeze liyona ngoba ngangibona ukuthi ingaphezulu kwelevel yethu thina zinyanga sekufuna ku-aplaye i-level ka-level 7 yokulawula uNkulunkulu wasebhedlela yiyo lesebenzile hey kwakunzima again kwakunzima King ngalendlela ukuthi ngisho siphuma ney'moto sibheka simhambisa umfana sisey'motweni nje ngithi mina kunkulunkulu uma ngase lo mfana afika ngabuye laphana kuzothiwani South Africa ngiyibuke mina bese ngibuka umzimba ukhanye phansi bathi umuntu bayekhona impelele into yakhe ukuthi kuzothiwani akuze ukushiwo ukuthi uhambe sewuthwala ngengane yabantu ubunzima sasibhekene nabo sinjengomuntu oqhuba umuntu musesilahleni ngabe imbuzi usesilahleni kwaba nzima ngisho ukuthi ngakusasa siyanje uma ukhoze ethu uyohlinzwa ngathi ucinga ngezokulithinta ngiyoze ngithinto yena uNtando ngaze ngathinto yena ebusuku kwayimali King ngithi nami ngikwazi ukuthi ngize ngiphefumule ngikwazi ukudla kungcono okwakho mfethu because bekuzothi noma kwenzeka into erongi kodwa abantu bezothi at least uzamile uNkulunkulu uthulile i-TV akufani nokwami uyabona okwami njengakhumula obani ekuthiwa uNtando befika shona ingcindezi bezoyithola kubantu ngoba bebesho bethi King usho kanjani ukuthi umuntu akayohlinzwa kube kuyilungu ayikho nento eyishoyo mase mina understand amandla enginawo noNkulunkulu ngithi sengishilo ukuthi uzosinda that is why kwathi mina kufika i-news on TV
Now ngayitshela ngathi ngiya-understanda ngoba mina ngisebenza nemimoya. Ngiya-understand ukuthi uNtando kwenzakalani. Ngiyaqinisekisa futhi ukuthi beke baye esibhedlela uzosinda ngoba le nyoka le elwayo isizenza ujeli ngaphansi lapha. Ngizoyibamba. Odokotela bese bemhlinza bazokhipha something like jelly like. Omunye umuntu mdu as much as many ingcindezi kodwa uyayimagine ingcindezi uDr Nkosi kade kuyona mfethu. Because uDr Nkosi mfethu umuntu omnyama uzoyi-understanda ipolitiki ayikho indawo engenayo ipolitiki yakhona mfethu. Nasemkhakheni wobudokotela ikhona ipolitiki edlalwayo besakuthathwa abanye bebanjwa abanye kodwa isinqumo asithatha wathi mina ngizomenza ngizokwazi ukumhlinza. Can you imagine ekuthiwa wathi uyamhlinza washona untana? Uyacabanga ingcindezi eyizokuza kuDr Nkosi kuthiwe ukuthi wenzani ukuthi ubani uyabona ukuthi ususibeke kuphi njengodokotela uyabona isibhedlela usibekephi loya dokotela bafethu he deserves a lot of bells. Udokotela eqinisela kunzima ngoba nabo babethembele enkulunkulu kodwa bona uzochaza nezofuna ukuthi kwanevesi abankhulu before bafana umsebenzi. Ngicela ukudlula lapha sisuke sibeke kakhulu. Lungile. Mfethu singabe nomkhandla lapha sibethwe la bathiwa sizonda le phela sesivile ngapha sibaqela phela phela saphezulu uzizwa kanjani? Hayi no phela nodwa ngempayini angaphela mina ngisethi konke kwekumnandi. Yes. Njengoba senichazile wena abantu njalo impela njengoba nayo iking isichazile kube njalo impela yathi king nayivela laphana kulive ngangisekhaya ngimbuka nje nami impela ukhuluma angithi le ndoda le inyanga zalezi ethi ngeke yona nje yasiqashuka yodwa kodwa-ke ngase-ke kuba khona-ke umuntu nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngimlalele umalume wathi ayimshaya nangu uking baba ethi asizeni kuyena laphana awumnike nje ithuba ukumuzwa ukuthi uzothini yabo because nami izinto engiy'tshela kuthiwa hayi le ndoda manje nje wavuma wahlinga sekuhamba kwakho yabo kukhona-ke nami lokho ebuqondweni ukuthi yabona kodwa hayi nangampela umalume ashaya isikhiye king laphana masifika king sifike nje laphana ngathi hayi mfana le nto leyo wena ngizoyilwa mina le nto umoya lo okunguwona onisana nawo because kwathi ngiyakhumbula inkinga akusiyo le ebonwa ukuthi kube yisibhamu esebesibonakala inkinga ibingaphakathi biwumoya wasethi-ke yena hayi no into engizoyenza mina ngizolwa nomoya wena fana hambe usizo abanzima-ke impela ngengiqanga uyazi uyatshelwa kuthiwa ndoda make wavuma wahlinza usuhambile emhlabeni uyayicabanga-ke leyo nto-ke manje-ke ngaba umuntu nje olaphana endawo ngiye esibhedlela ngiyohlinzwa ngingayi esibhedlela ngiqhubeke ney'mbiza because manje ake maningi nama-calls ekwathola kuthiwa no ndoda mina yabo ngizoyishaya ngizoyishaya nje leyo nto ngiyayazi ngizoyishaya ngase sengibuka-ke nami-ke ngiyingedwa ukuthi no iminyaka eyisiminingi kakhulu angibahambile abantu besintu yabo iy'mbiza ngiyiphuzile kakhulu yabo babayo khona ngisho iy'sweet wena ushukela ungakuyitshela ukuthi iy'mbiza yibaba zonke cha khona lenoshukela enoshukela ngaphuza yonke into ngakhotha hayi ngase ngithi nami hayi no sengiyingedwa nyathi hayi owamhlongo asibone ukuthi kwenzakalani akube khona i-movement eyenzakalayo sesambeni sesibhedlela hayi nangampela-ke ngikhulumile ukuthi sambeni sesibhedlela athi hayi ngoba usukhulumile-ke mshana ukhuluma ngikutholele i-transport
ngoba nangudokotela usevelile noma wakhuluma nomzimba okhalimali fika nami ngokhalimali nangampela hayi bangithatha sahamba ngisho endleleni-ke mina-ke iy'ncingo zayisangena futhi indoda lento yenzayo iy'nkinga yabo jika njengamanje ithuba sakhona lapho sisendleleni sibheke emnambini sesedlula ngabo lokhuzane manje isho la sasingafiki lapha e-ultrasound before hayi asifika laphana ngaphela sifike esibhedlela qale-ke ngibone enye into ebengingajwayele ukuyibona mina bekisima ngifike esibhedlela nje bese akekho umuntu enginaka yabona nje wonke umuntu ubhizi nongithunyelwa kuyena ngisithafe kuyena yabona nje bengekho right ngeke uzeqama bahleba ngawo abanye omunye ukhona nje omunye ozakuthenza nihambendlala nabafazi babantu kodwa-ke uma ngifika laphana elavena e-hospital laphana emnambini hayi uma ngifika laphana selwe inde i-wheelchair qala ngawo ukugibela i-wheelchair since ngagula mina bengifika nje ey'bhedlela ngiyihambele ngezamini fika laphana bangilethele i-wheelchair sibhalise laphana nje yonke into enakathi bangikhombisa igumbi lami ngihlale phansi fike nonesi ba-introduce kwagcina nje sekufika inqwaba-ke manje yabantu nami engingabazi abakhona endaweni lana befike nginenzikho nje laphana ekhaya ingubo zokulala futhi nje kuningi yabo abantu basemnambisi indlela nabo abangivulela ngayo inhliziyo zabo nakhona la isibhedlela qina nesi dokotela omunye ngoba kukhona nabanye odokotela nabo ababefika bezongibingelela nje bezongikhuthaza impela ngisho i-CEO yakhona sonke nje i-staff lesi se-management sangena nje impela bayi-introduce ukuthi hayi thina siyi-management yabona file code hayi nangampela futhi ngisho ikhishi lakhona ukudla kwakhona bakuhamba kahle hayi ebusuku-ke sengibuyekisile-ke la hayi ngiyifonela ikhiphi ngithi khiphi hayi kanti la wenzenjani lana ngiyabona manje seyishithile ey'bhedlela ngisakushithwa ngale ndlela kade ngishitha ngathi hayi iyasebenza lapho yona nje khululeka konke kuzohamba hayi akwazi uhambithi hayi okay king hayi nangampela ngakusasa-ke uma ngivuka ekuseni so bese ngitsheliwe vele ukuthi angeke ngisadla-ke ebusuku ngo-12 inani ngisafaka leso uma ngivuka nje ekuseni ngivuke ngigeze ngibe right bese yafika uDr Khosi athi fana ngizocela nje sivukile angikhona ngisadlula amakubo 23 leyo nje sekuyisinkwa sami semihla ngemihla ngoba liyakhuluma lelazisi uma ungalifunda nje nawe ekhaya uvula amakubo 23 uzokwazi ukuthi kuyakhulunywa ngaphandle livula uDr Khosi livula uDr Khosi uDr Amahubo kwabona omunye inesi nje sasibathathu saqala nje sibathathu lapha egumbini lami walivula walifunda wangishumayeza agcina ngolifunda wangishumayeza ngawo wathi angibhilive wathi angibhilive ukuthi lokhu esiyokwenza kumele hayi ngasho nami ukuthi hayi dokotela ngiyakholelwa kuwena ngiyakholelwa kuNkulunkulu hayi nangampela sisambe nakhona masifika laphana e-theatre staff sakhe singilindile yabo ngafika nje kushawa ingoma-ke laphana kuculwa-ke nje intwela uma ngifika nakhona bathi hayi mfethu sicela nje ukubeka izandla uzosizwa yithina sicela nje uqala sikubeka izandla hayi nangampela ngithi hayi la kanti kwenzakala Kuyasetshenzwa. hayi sifika laphana ngibeka izandla hayi-ke emva kwalokho wafika-ke lolalisanayo umama laphana sengikhohlile namagama nkosambazonxolela agcina ngibheke phezulu ngifakwe le nto lena ngibuka ama-lights la akhona emva kwalo kwathiwa ngibale ngifike 10 ngazi noma ngagcina ngifikile kulowo 10 lo ngagcina ngisabala hayi ngiyafe mase sengiphaphama sengikwenye indawo-ke manje ngingayazi mina igumbi lami bekuyimina ngedwa
mayela sekuyelinye indawo mayina nakhona kusayimina ngedwa igumbi kodwa maye ngisenginomakhelwane la engibakwazi ukubabona ukuthi nangu uyabuka na-TV yakhe la nangu uyabuka hayi nathi ngiyaqalaza qhamuka unesi athi ayichaza ukuthi hayi mina unesi bani walaye high care ICU your surgery was a success your doctor will be with you short angakholwa-ke mina ngaleso sikhathi-ke manje ngiyabuka intaba yona le ayisekho ijalisekho yabo mina ngiyabuka ngithi ma uvalo lwami nje ngazuthi khona ozoqhamuka athini buka uyaphupha yabo manje wena futhi mthule nginakho lokho yabo ukuthi ngiphuphe sengi-right yabo sengigijima mangivuka ekuseni manje sengisaba lokho ukuthi mhlampe ayafika uDr Nkosi ngempela athi hayi ndoda kunjengoba-ke kade ngishilo ukuthi hayi kuzohamba kahle uyabona angikhombise ulokhuzo u-before no-after ngibona ukuthi yes athi laphana sikhiphe amafutha acisha agcwala u-20 litre ithi mina bengihamba nje ngiphethe u-20 litre nje la athi ya zona iy'nyawo zami ngiyazizwa ngaleso sikhathi shawa inkwantshu uyabona nje kusuka la yezansi inkwantshu phela bona kuyanyakaza kwangamanje inkwantshu engaphelile yabo inkwantshu uma uphethe inkwantshu esiqaqayo sekuphelile hayi laphana ngathi iqaqayo twaphe qaqaqayo twaphe la tholelwa yonke into ngitholela ifizyo qamuku amandla laphana wenza into zakhe hawu aphelanga ngisho isikhathi esingakanani 3 days awuphelanga laphana ngasengikwazi ukuhamba ngase ngikwazi nje ukuyihambela ngabe ngibuza ngey'nhlungu anginazo sebele bethi we giving you medication anyway kwanje mina lokho ngaphuma eLavena hospital amaphilisi engigcine ngiwaphuze lawa nje ama-antibiotics namhlanje nje sikhuluma iy'nhlungu azikho silonda phela sona sikhona umthungo lo uya ngokuphola futhi nawo njengoba ngisazombona futhi uDr Nkosi ngimhlaka 19 next week Tuesday ngiyakuyena futhi ngiyowenza i-follow up konke nje kwahamba kahle ngibonge nje futhi kubo bonke abantu ababe-nesupport ohambeni lwami ngomzimba Khalimani King Bhaka Thuleleni TV malume nawe nabantu nje basemhlabeni ngiyabonga nomchashazo wayekhona namchashaza laphana ngoba ngiyakhumbula nje sesifika laphana ekhaya ngaze ngathi nami ukwesika mnandi akwenze sekuyenzeka aqhamuka ngisho uNewsroom-ke ngingamkhohlwa-ke uphila nolungelo laphana bangisiza kakhulu ngoba mayichaza uphila ukuthi hayi ngami-handpick-a mina uDr Nkosi bamfonela wami-interview-a wathi no fana kale njengoba ngase ngifonelwe wena ukimduka ngithi uthi hayi nangudokotela nangempela nje konke kwahamba kahle uNkulunkulu emkhulu nje hayi ngiyabonga kakhulu King ngiyabonga kakhulu mina bashaka ngithule ngingaza ngabona ikhona yakho usengithike ebusuku WhatsApp yabona wena Tutintu indlela engase ngi-excited ngayo ngaleso sikhathi kodwa kune-mix yokuba excited no-2 yabo nakhona ngiyakufonela nje yabo njengoba ngikufonela ngizama ukubheka ukuthi hayi ngempela lento irindi yabo sengikhulume nokuntula ukuthi lento lesekho lesengi-right manje ukuthi ithe sengi-right ithi hayi siyabonga siyeza-ke lapho sokulanda lithi hayi sharp yonke into nje yahamba kahle fonela nomalume naye ngamtshela ngathi hayi malume sekuhambe kahle konke athi hayi number 1 mshado akhulume kakhulu-ke kumalume hayi mina nje ngishisa ikhandlela kodwa ikhandlela-ke ishisa ikhandlela ngibonge nje kakhulu malume wami ngiyabonga siyabonga mfethu siyabonga again ngishado hey ngishade
akafani nokwabanye okwakhe for siyesathi silaphana ukhuzini usisi umboza isibonzi Tshilisi khona igama lisho umntando ngamlalela uthi uyazi uthini njengoba ugula kunale litshe akufanele ukuthi leli litshe leli kungani libe kulo ukuyintando kaNkulunkulu ukuthi alithwale leli litshe ngoba empilweni kufanele ukuthi uma ngabe usiza abantu fike uqale wena uthwale nje ungabi nje lula wena uzothwala abanye abantu. Okay, sesidlula-ke lapho isiduli fethu kufanele sibonge iking njengoba isithathu yasiletha la sidlile sisuthi asisa ngasolwandle njengoba ichazile ukuthi nesiwuthole umoya umfana for 6 years ehlele ekhaya egcine endlini uhambo lakho lokuqala lokuthi aye eMnambizi kwakuyi-trip omnandi kodwa namhlanje kunomehluko ngoba iking khiphile imali yayo umntakanzana kufanele sibonge engaqali umfana ehamba yale naye wayequmbile